karawe karbeng longat lapen dusun musuh kisah besar doan peningkan sek mode aningkan bang asun tharase non peningkan along tane nilutum dak lang pher dusun musuh terang ban kacrapon nilutum Heuser Musical Society nilutum hen pen la battle of the band mate bid contest la so chapati porje pan nilutum Heuser Musical Society hen pen patir bi ponlo la se la bang solong ke bang jia band pada chapate jia band kado we phan tame ese ninga klomen Heuser me pilo la pen aprang si ke churuji lake dak lang phere sulmin so terang elarane along litum patir bi pon pen nilutum pan bang so platform nang bi pon pen Heuser Musical Society atum han jakong horang bi pon pen nilutum suri akadom pa jelo la pen si nadon thei ponlo po khala stage lo nana masuk stage long si perform po tapi dah seperti di band hong mana dah mana nyel expect lo kelo wing pen dah bang po nasi las bang so aku kontes long kadang we band members tapi kadang we camera pet abang ku bang pi aku Muhammad tambe ning churu paro pen mainly ke labang so putak nili pui bangke manjile to I on behalf of the Heuser Musical Society would like to felicitate all the band members who are participating here and also it's mama tatbangke who an ma ke do two band members ba aveda tame akimi pen ke sing three pan better upliftment upon ke sing pon pen kapaklang pon pen upon who an ma methang experience medang ke tek kiri on ma ke do labang so music ahen pen sepak lang pon tek polote isi upliftment do lapen isi ka churu ninga ko mandu ta do isi pen lang na melo polte hara classical tang pene to ahok lata ahok pet lo tame western music lata isi taste do so let's try everyone magale madi ase labang so putak ini tum paprang panote for example Hornbill Festival lapen hala music festival lo la Falcon Festival hala Falcon Festival ta hala ta music festival di kalima di nasi hala bangso festival ta lason tak lo ile tum ta lason la pan susi ile tum la bangso festival la pana prang ke ponji apan borinda po are bangadim le biun ko de people ile tum dem biun le po di nasi la bangso putar ile tum kabor i ponji apan ile tum prang ponang di and especially nili chorong tu pothot ninje tulipo elarone mate lang phege sung so tera la tuman chorong tu pe athe nili tumphan ba ili tum ka jong chak lo kar biang long mate lang phera hawara long ili tumphan la sona platform la pen la sona over sign nga pe ke pon la ke chor ka mune ninga klong pen jong hele che than stan la se nona bangin nili puji owe ke me tum thunon claim non la pen la bang so kam claim on get a spirit nang may thangat talent cepat turi duan hong kacewan pamatama bong to ko chung kacharum avoge jonga charum da suang ate siong ati modet ti to ba sa sar palam the la se la bangso armuta hong chewano hong charum asuwang po chan po lalo nilin man lam face bang labang so battle of the band ge ini ge langper face 30 11 31 pusi pu si kolosor ni arani kolosor jo bang sidui labang so battle of the band labang so events bang mainly ke 31st of January 31st January acheklo 31st January aning besido po la so contest bang ke lapan ajo kali anarlo basuji anarlo mate aning sa 2:30 base chengpon po la se labang so ke cheng hutpen kapat petang yi ke ni 7:30 ba 8 malam ge bang so events petang na ko aso contest bang ki athe bands ta penangan chetong ji ase bangso bands ko chetong hot kado kabe afan posatame ni klong men Heuser pilo un an along the level best perform na contest masih ki haima da result mulong prize money bang kon prize money bang ke first prize lage winner to 25,000 pen second place bang no la second runners up bang 15,000 laben third mane runners up second runners up sorry second runners up labang do 10,000
man third place tapi ko ama individually tola best guitarist dopo best vocalist dopo best bassist and along with a best drummer kada we included mana 50,000 bangala first runners up second runners up and winner pan 50,000 song mo provide po la pen individual prize bangke hala butu ko yang long arat doan awian phanta nili mene dimolteron non nili bangke dak Herjer Musical Society along si arpu dodun la bangke nili arpu bangke VP arpu la si non program ki doi bangke non January 31st arni gang sam 230 apor pensi pangcheng iko la si kadoan awian pen tum phanta nili tum most welcome lo la si prepare pamenon best wishes nili hin a group company nili tum tapilo la si perform pamenon cepahay non kado ko phanta best wishes lo kardom